Kesing balang nyau trap achik national movement minta kesni kalau kentat ia kita kejing syak keno jong ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance belalam kemat tekan National People's Party bakam shimla sengap ia kejing dawa jong ki pat ba. Haba krenik la pathai khubor u presiden ka HANM uba lamprang kharbani uloong baka Sorkar Congress kala sensyar ia kejala Meghalaya lai phun riusnem bat u menteri rangba ba minchwau Dr. Mukul M. Sangma ula kentat ia kejing dawa penteri kam ia ka inner permit but wanra da ka Meghalaya Residential Safety Security Act. Ubak karbani uloong baka Sorkar MDA kelale shitom ye kajing itu e kaktin khasi hapo ka kernit bapra jong kariti senchar kari India kintup e inner permit kajing penbet yo pot usam bat kiwe. Dai kene ka Sorkar MDA kapala sngap ye ka jingdawa jong pajba ka jalan ye ka seng hanyu trap achik national movement HNMCC hadin ba ka bisyar punya ba ye ka jing rekam jong ka Sorkar MDA badai kene ka Sorkar hapo jing alam jong u menteri rangba ukuat sama baduk kruston di picit besar bat ke kabinet jongki ki bala snapi ke jindawa ki pajba ke jela ki bala judawa labon bon snem namar ban sukeno bagane ke Sorkar MDA kamler lane kam syam la pen ulong di jindawa jong pajba jela kaba kelong kaba nginum la pan pria nama ka HNM ka kedawi katu kene ke jindawa jong ke jela bat kum jadi penreu kabakane ke Sorkar MBA pemerintah kala shim ya karai hapo ke Indorbar bandawa nak Sorpedeng ban penrung no ya tin khasi karo hapo ka kredit ke bapra jong ka riti sensyar kari India kum jadi penreu khasi bat karo ila dawa ya kane kamat labun pausnam ka jingdawa kalong na seng balang naka khasi author society la neka kas bat kiwai kane ke dai jingdawa jong jadi penreu khasi kapala slamba ya kapaka Sorkar MDA kelak pedang hapo Indorbar bandawa naka Sorpedeng bat kane kadang sa hangtai hapo Delhi habapai sya ke jingdawa ya ka inner line permit lane ka ILP kabaka jala berwai kelaju dawa naka Sorkar naka por sya ka por bat khamtam house nam ar hajar khatlai haka por balong chief minister u Dr. Mukul Sangma naka seng kongres ulak kensyai ba omdon kam ya ka LP bat la ai da kata ka Meghalaya Residential Safety and Security Acts. Dai kene ka Sorkar MDA hau benai nok pra jong senam ar jakan kendai kala ka bakla kala khot ye ka jing ya song dorbar ka bakerpang bat ka ying dorbar bro kawai kala priang ye ka rai bandawa naga Sorkar preng ban pentrekam ya ka ILP ha kene ka jala ka jungi bat menta ka neru kamat kadang sa hangteh po Sorkar preng hadelhi ya ka ba ka Sorkar preng kampat syam patla implementan ka pat syam 8 skam hado kini kisni ka Sorkar MDA kelak persyangru ban lek katkum ke jindawa jong pajba kalong ban penkenria ya ka them motor ka ba omdon ba nut penkta henry kene ke Sorkar kelak persyang hapo kejing yalam jong usongkunor ba perstun ubla kli ya ka high level committee ha kabayadai bat kejing ka japut berkejalasam kabalane menta lasan pausnan kenti kane ke Sorkar kala kham simkhia ban ya ka Sorkar kabala dep ban ya ka Sorkar kongres kabala sensar la live terus nam hagne ka jala ni kane ka Sorkar kala pen I ka jing snokia hadin ba
ngilayu i lengba ki social media profile kidon ki pajba jungi kin tho bagano karne ka sorkar MBA kamla karne ka sorkar MBA menta ki ong ba kamla kam te kum ka seng kabaron ya ka jikitli na menta ka jatprim ka jala niyit benia bagi pek benia bah ya ka kum trekam jong ni ka sorkar MBA bat ngilap ba hoi manong barok te omlak te nrei ki kat to kat ne ki mat ki jura ka ba kum ki pat ba ni kum ki bereu ni angnot ni yu i ba kala simkhia ni yu i kala persang ngimtip lano kan kut lano nginio nrei ni i ba kan ka sarkar MDA kala persang ban sim ya kini isu ba kum kari bat ka chat penreu ka angnot Retang gawai ke bakum ke seng, kekuatan kena basai ke sokar megalia. Bakane kajing ai kublai jong ke seng cinem. Kadai kum kadak jong kajing ai mensim. Bakino susia kino susar kijongi. Bakinang trai kamba susu. Ya kini ki isu ba isu san. Jong ke state, jong ke chat penriu, kaba ngil angnot boros kata